značila jako puno za Crvenu zvezdu i za eventualni napad na prvo mjesto na tabeli, eventualni poraz bi onda zakomplikovao stvari u borbi za plasman na Final Four. Počela je utakmica u Stožicama. Blažić traži prodor, nije pogodio svoj prvi šut na ovoj utakmici. Petorka Crvene zvezde, Nelson, Rakočević, Simonović, zatim Subotić i Raško Katić. Prvi poeni večeras za Bojana Subotića. Rupnik. Kretnja Salina kojeg čuva Rakočević. Pretpostavljam da ćemo u ovoj utakmici vidjeti i Branka Lazića na Jaki Blažiću. Baines je izuzetno snažan, ali je sada promašio poluhorog. Nelson, puno prostora za Demarcusa Nelsona, zatvorio je to Aaron Baines, kontroliše skok Dylan Page, idemo na drugu stranu. Salin nije želio da šutira za 3 poena u posljednje vrijeme u padu forme. Dylan Page imao i onu povredu, vratio se na teren, nakon toga vrlo skromni procenti šuta za ovog Amerikanca, poznatog po odličnom šutu za 3 poena. Blažić pa Rupnik. Rupnik ima prostora sa polu distance, ne pogađa ni ovo, Olimpija i dalje bez poena. Skače Igor Rakočević. Rakočević protiv Salina, duel dvojice zaista sjajnih šutera. Rakočević i Katić sjajno sarađuju ove sezone, preko ruke Igor Rakočević, nema njegovih poena, nema ni ofanzivnog skoka Katića. Juriš Blažića u kontri, Nelson je to presjekao faulom. Simonović koji je zauzeo mesto u startnoj petorci Majku Scottu, čija je forma u padu u odnosu na trenutak kada je došao u Crvenu zvezdu. Imali su slobodno i Nelson i Mike Scott tokom božićnih i novogodišnjih praznika. Elton Brown je ostao u Beogradu da trenira sa ostatkom ekipe. Page, dijagonala Page-a, Salin 3. Ide trojka Sasu Salina, kada vidi Crvenu zvezdu na drugoj strani, Salin se pretvori u mašinu za šuteve. Simonović, Rakočević, Rakočević, težak šut preko ruke Aarona Bainesa, drugi promašaj Igora Rakočevića na početku ovog meča. Rupnik za Blažića. Blažić i Page 2 na 2. Baines, uručenje za Salina. Salin i Baines. Baines, viće 2 slobodna bacanja za australijskog centra. Elton Brown, kojeg sam malo čas spomenuo, je bio i najbolji u pobjedi Crvene zvezde nad Union Olimpijom u Pioniru. 24 poena u tom meču za Eltona Browna. Aaron Baines je na toj utakmici vrlo rano ušao u problem sa ličnim greškama, što mu se neretko dešavalo u mečevima Jadranske lige. Međutim, bez obzira na to, vrlo često je dolazio do double-double učinka. Poznata mi je ta priča da je bio na meti Makabija, da je Olimpija na kraju donela odluku da ipak zadrži centra u svojim redovima, a put Tel Aviva otišao Darko Planinić. I već je odigrao jednu vrlo solidnu utakmicu protiv Kahela Moral, do duše Makabi je poražen u tom meču. Nelson, Simonović pa Katić, udvajanje na Rašku Katiću. Dobra odbrana Olimpije, prilika za kontranapad. Rupnik za Blažića, loše dodavanje Rupnika. Upropastio je ovu kontru 2 na 1. Raško Katić prenosi loptu na polovinu protivnika. Nelson, Simonović, Katić iznudio je ličnu grešku Aarona Bainesa. Baines pokazuje da Katić možda napravi grešku u koracima, sudije ne dele mišljenja australijskog centra. Rakočević, Subotić, Raško Katić. Uspeo je da se provuče između dvojce igrača Olimpije. Dobro potez Raška Katić. I pogodi preko trećeg. Rupnik. Kretnja Salina. Opet Salin tu oko bloka Dylana Page-a, ali nije gledao Rupnik. Blažić za 3 poena. Ide trojka Jake Blažića. Druga trojka za Olimpiju. Ovo je bilo iz igre 1 na 1. U lice Simonovića je pogodio trojku Jaka Blažića. Ovamo Rupnik pravi faul. Prva lična greška Luke Rupnika.
Da sada Olimpija pokušava udvajanjima na Rašku Katiću, da ga natjera na neka loša dodavanja, da tu eventualno dođu do neke ukradene lopte. Nelson, to je na strani pomoći Blažić, puno prostora Subotića, nije pogodio trojku. Simonović dolazi do ofanzivnog skoka, traži loptu Rakočevića, ali dobio je tek pošto se Salin vratio na njega. Dobar pas. Da. Dobar pas. Asistencija Raško Katić, zakucavanje Bojan Subotić. Za sada sve poene za Crvenu zvezdu. Izgubljena lopta za Rupnika. Sve poene za Crvenu zvezdu postigla je centarska linija. Sad traži Rupnik od Nelsona da prizna da je on izbio loptu. Simonović za Raška Katića. Pas za Nelsona. Solidna odbrana Rupnika. Pomaže tu i Blažić. Katić koristi fintu šuta. Raško Katić promašuje poluhorog, skače Dylan Page. Opet traže brzu igru domaća ekipa, ali ispada lopta Jaki Blažiću. I opet Katić prenosi loptu. Poziva akciju DeMarcus Nelson. Za trenutak Raško Katić, opet Nelson. Čeka se tu Rakočević, faul u napadu Raška Katića. Nepravilno postavljen blok Raška Katića. Njegova druga lična greška. Upozorava Sreten Radović Vladu Vukojičića da će sledeći put prilikom protesta dobiti tehničku. Rupnik, udvajanje na Rupniku, faul Bojana Subotića. Ima problema Rupnik za sada u prevođenju ove lopte. Malo čas je izgubio loptu protiv odbrane DeMarcusa Nelsona i sada su ga sudije spasile ovim faulom. Rupnik. I dalje on jedini igrač Olimpije koji je imao kontakt sa loptom. Baines. Rupnik. Kombinuju njih dvojca na strani. Baines fintira. Rupnik. Neko bi mogao i da šutira u ekipi Olimpije. Uradit će to Aaron Baines. Promašio je sve. Istekao je napad Ljubljančana. Ne može se reći da je ovo bio dobar posed lopta. Traži izmenu tamo Rakočević. Rupnik koji je bio 2 puta sam kao duh, nije ni pogledao koš. Evo Dylana Pagea, odličan početak sezone za Pagea, ali rekao sam, uslijedila i povreda, pa nakon povrede dosta loš procenti šuta. DeMarcus Nelson za Raška Katića, kretnja Rakočevića, Rakočević na polaganje. Nerešeno je u Ljubljani, prvi poeni za zvezdinog kapitena Igora Rakočevića, opet pritisak Nelsona na prenos lopte, opet Rupnik, tu ima dosta problema. Vidjet ćemo kada će Filipovski reagovati uvođenjem Ranika. Jedini igrač Olimpije kome se možete ovako odmoći je Baines. Salin je pobegao Rakočeviću, ali to nije iskoristio. Nelson. Rupnik pravi faul. Druga lična. Evo iskusnog Finca. A evo i Eltona Brauna u igri u ekipi Crvene zvezde. Brown je apsolutno dobio duel sa Aaronom Bainesom u toj utakmici koju je Edin već pominjao na startu sezone. Rakočević za Subotića, blokada Aarona Bainesa, Brown, Elton Brown pogađa. Novo vođstvo gostiju, 10-8 vodi ekipa Crvene zvezde. Raniko, Blažić, 2-2 sa Bainesom. Nije prošao ovaj lob pas, našao se Aaron Baines, Page ima puno prostora da promaši trojku. Rakočević. Rakočević izuzetno težak šut Rakočevića, Brown ofanzivni skok, Salin pravi ličnu grešku. Predupredio je pitanje novinara kada je saopštio da u Crvenu zvezdu dolazi Ali Traore. Nebojša Čović rekao je da nema ništa od odlaska Eltona Brauna iz Crvene zvezde. Evo Klemena Prepelića u igri, radi se o još jednom izuzetnom šuteru. Imao je priliku i da reši neke evroligaške utakmice Klemen Prepelić.
konkretno meč protiv Himke. Da, u Stožicama gde je pogodio trojku u poslednjoj sekundi. Rakočević i Brown 2 na 2. Pomaže Blažić, Simonović koristi fintu šuta, promašuje sa polu distance, dobar skok Dilana Page-a. Prepelić zamenio je Sasu Salina, znatno je brži od Igora Rakočevića, ali na liniji dodavanja je Marko Simonović. Dobra anticipacija Simonovića, osjetio je da će ovaj pas ići u korner. Rakočević. Nelson. Subotić. Brown u srcu reketa. Brown protiv Bainesa. Brown pod faulom, imaće 2 slobodna bacanja. Ne bih rekao da je faul napravio Aaron Baines. Page verovatno s leđa. Da. Page je svirano lična greška. U igri je najkorisniji igrač Crvene zvezde u ovoj sezoni Boris Savović, a na liniji slobodnih bacanja Elton Brown. Page koji signalizira da je bila čista blokada, a Brown koji prvo slobodno bacanje nije pogodio. Jedno od 2. 3 poena prednosti za Crvenu zvezdu. Raniko. Raniko je prošetao na polaganje nakon 2 bloka. Nelson. Savović protiv Page-a. Težak šut iz okreta. Novi faul Dilana Page-a. Opet nezadovoljno odmahuje glavom Dylan Page. Opet nije ubeđen da je napravio faul. Bubnić će ga zameniti. Evo još jednom te situacije. Sada jeste bio evidentan faul. Ako je prethodni bio sumnjiv na Brownu, ovde su sudije bile apsolutno u pravu. Bubnić koji je prošle sezone u dresu Heliosa odigrao jednu odličnu utakmicu u Domžalama protiv Crvene zvezde. Ispogađao neke trojke tada Dražen Bubnić i bio jedan od najzaslužnijih za poraz ekipe Svetislava Pešića. Pogađa Savović prvo slobodno bacanje. Dva od 2. Evo Majka Scotta u igri. Vidjet ćemo kako će se on snaći u defanzivnim zadacima protiv Jake Blažića. Temuraniko. Baines. Pa Prepelić. Kretnja Jake Blažića za 3 poena odmah. Promašuje Blažić. Skače Savović. Olimpija je pogodila prva 2 šuta za 3 poena. Posle toga 3 vezana promašaja. Rakočević, dobra finta. Nije pogodio jedan od svojih omiljenih šuteva, ali 3 zvezdine igrača su bila na ofanzivnom skoku. Na kraju čini mi se da je Savović poentirao. Najbolji skakač lige Boris Savović. Raniko. Baines. Blažić koristi fintu šuta, lična greška Majka Scotta. Dva slobodna bacanja za Jaku Blažića. Jedno od 2 Jaka Blažić, Savoviću ispada lopta, ali se ipak snašao. DeMarcus Nelson. Page kojemu je bio rival prošle sezone u francuskom šampionatu. Savović. Brown. Sjajna rampa Aarona Bainesa. Smečirao je ovo Baines, evo kontre za Olimpiju. Ne uspijeva da pogodi ovaj vrlo težak šut
Jaka Blažić, ali je Bubnić zadržao ovu loptu. Raniko promašuje šut za 3 poena. Već drugi ili treći kontranapad koji su upropastili izabranici Saša Filipovskog. Nelson na kraju traži brzo rešenje za Crvenu zvezdu. Poen ide Markusa Nelsona. 17-11 vode gosti, što je njihova najveća prednost. Raniko. Bubnić protiv Nelsona koji je vrlo snažan. Pas u korner, Prepelić za 3 poena. Promašili su, pogodili su prve dvije, pa promašili 4 za redom, pa sada Prepelić pogađa šut za 3 poena. Olimpija za sada definitivno šutem za 3 poena pravi najveću štetu Crvenoj zvezdi. Savović za 3 posle finte dodavanja, nije pogodio. Defanzivni skok, Klemen Prepelić, Raniko i Bubnić 2 na 2 u tranziciji, Blažić oko bloka Bejnsa, Prepelić iz slačionice, ovaj put ne pogađa trojku. Smirao je DeMarcus Nelson. Gledat će da što je kasnije moguće krene u realizaciju ovog napada. Nelson igra protiv Blažića, rešit će to 1 na 1 Nelson, povratni pas, Savović uz zvuk sirene, pokazuje sudija da je zakasnio Boris Savović. Tvrde prve... Evo Aleksandra Cvetkovića na poziciji playmakera u petorci Crvene zvezde, tu je i Vuk Radivojević. Cvetković, iskakanje Alena Omića, gubi loptu Cvetković. 2 na 1 kontra, Klemen Prepelić je primio blokadu od Vuka Radivojevića. Kakav potez Vuka Radivojevića i ovo prilike za kontru Crvene zvezde. Elton Brown zakucava 5 poena prednosti za Zvezdu. Posle skromne prve četvrtine, što se tiče kontra koju je upropastila Olimpija. Da, ili četvrta već. Da. Evo još jednom kakav potez Vuka Radivojevića. Instinktivna reakcija. Bio je okrenut leđima Prepeliću, ali uspio na kraju da odradi dobru odbranu. Da vidimo šta je sada bilo. Tehnička Vuku Radivojeviću. Ne, nije. Tehničko je dobio neko od igrača Olimpije. Da li Klemen Prepelić koji tamo razgovara sa sudijom? Nismo videli šta se desilo. Verovatno Prepelić Da. ume da razgovara sa sudijama i više nego što bi trebalo ove sezone Prepelić. Radivojević je prvo slobodno bacanje pogodio. Drugo nije. I dalje se ne smiruje Prepelić. Nismo videli najbolje o čemu se zapravo radilo. Evo Romana Lisca, jednog od osnivača Jadranske lige. Savović, Radivojević. Odličan pas Vuka Radivojevića. Još jedna sjajna akcija. Živnula malo Crvena zvezda ulasku Vuka Radivojevića u igru. 6 poena Borisa Savovića. Raniko. Prepelić. Blažić. Povratna lopta. Prepelić 3. Ne. Ima li ofanzivnog skoka? Ima Jake Blažića. Olimpija za sada skromna realizacija šuta za 3 poena, za 2 poena, gotovo da su napravili ništa u ovoj utakmici. Unutrašnje igre manje više nema od domaće ekipe. Vrlo loše dodavanje Bubnića, fantastičan dribling Cvetkovića i završetak akcije. Timeout Saša Filipovski, Zvezda ima 10 poena prednosti. Olimpija iz igre za sada šutira 4 od 18. Izgubili su 4 lopte. Posledica svega toga je prednost Crvene zvezde od 10 poena. 24-14 bilo i ona
tehnička greška Klemenu Prepeliću. Omić za Ranika koji je za malo izgubio ravnotežu. Prepelić, jedna pogođena trojka iz 3 pokušaja. Omić, Raniko, Blažić na prodor, polaganje Jake Blažića. Ulaz koji je vjerovatno nezaustavljiv za bilo koga u Jadranskoj ligi. Nevjerovatno dobar prodor ima ovaj mladi reprezentativac Slovenije, izuzetno dug korak. Udvajanje na Eltonu Brownu. Radivojević, zaustavio ga je Klemen Prepelić. Ističe vreme za ovaj napad Crvene zvezde. Cvetković, nemoguće je pokušao Cvetković, ali Savović je tu. Ofanzivni skok i novi poeni Borisa Savovića, odlično počeo ovu utakmicu. Raniko, Bubnić, Prepelić nakon uručenja, preuzimanje u odbrani Crvene zvezde. Bubnić ne može da pomjeri Vuka Radivojevića, dobro pomaže Elton Brown. Evo sada i udvajanja, Prepelić morao je da šutira. Prepelić, nekako Olimpija dolazi do ove lopte, Blažić je sam na šutu, ne pogađa ni on. Evo kontre za Crvenu zvezdu, ali Radivojević dribla sebi u nogu. Biće treći vezani napad za Ljubljančane, koji ne uspevaju da dođu do procenta šuta. Videli ste tu grešku koju je napravio Radivojević. Vratio se Dylan Page. Blažić, Prepelić. Raniko, usmerava ga ka čelnoj liniji Cvetković. Omić protiv Eltona Browna. Omić, ni ovo nije koš. Opet Savović, najbolji u skoku. Cvetković. Brown traži loptu, stiže udvajanje po čelnoj liniji. Mike Scott, Cvetković, 3 sekunde u reketu. Pokazuje Vukojičić mladom playmakeru Crvene zvezde da je trebalo da šutira kad je bio sam. Raniko. Ne može pas za Page-a, zato može za Omića. Prepelić do kraja. Nije pogodio Prepelić, lopta je za Olimpiju. Priznaje Elton Brown da je on imao posljednji kontakt sa loptom. Evo prvi put večeras momka koji je neretko bio starter u ekipi Olimpije ove sezone, Dino Murić ulazi u igru. Sada konsultacije sudija. Verovatno oko vremena za napad Olimpije, puno vreme treba da imaju košarkaši domaće ekipe. Page, Murić traži prodor, Murić promašio je sve sa metar. Radivojević. Opet mu bježi lopta na driblingu iza leđa. 2 puta je pokušao tu zadnju promjenu Vuk Radivojević, 2 puta nije prošlo. Ostaje tih plus 10 za crveno-bele. Evo Branka Lazića u igri. Menja upravo Vuka Radivojevića, čija je rola bila zaista izuzetna. Cvetković pravi faul na Raniku, povratniku u Jadransku ligu, povratnika u ekipu Olimpije. Prepelić. Novi faul. Branko Lazić ovaj put. Za sada vrlo tvrda utakmica. Čeon je out za Prepelića. Page.
Omić pa Raniko, kretnja Prepelića. Nije mogao da se zaustavi Lazić. Zvezda ispunila bonus ekspresno. Vraća Igora Rakočevića u igru Vlada Vukojičić. Page promašuje šut za 3 poena, ne može Olimpija da pogodi ništa. Skače Mike Scott. Cvetković 2 na 2 sa Eltonom Brownom. Brown, povratni pas za Rakočevića. Izgubio je dribling Rakočević, ističe vreme za napad Crvene zvezde. Rakočević protiv Murića. Rakočević prodor u desnu stranu, u padu je pogodio Igor Rakočević za rekordnih plus 12. Raniko, Page, Prepelić, Page protiv Saovića, Page, izuzetno težak šut. I ovo nisu poeni, Omić ofanzivni skok i konačno jedna dvojka Union Olimpije. Olimpija koja je došla do nekih ofanzivnih skokova u prvoj polovini druge četvrtine. Rakočević, Mike Scott, Savović. Savović okrenuo se licem prema košu, brži od Omića koji je odigrao kvalitetnu odbranu. Scott uz čelnu liniju, obično ume da zakuca u ovakvim situacijama, sada polaganje levom rukom. Faul Cvetković. Biće slobodnih bacanja, Zvezda je ispunila bonus. Upozorenje i Cvetkoviću da će dobiti tehničku sledeći put. Evo još jednom prodor Majka Scotta i mogao je ovdje da zakuca, nije želio jednostavno Scott da zakuca. Slobodna bacanja za Temu Ranika. Savović za 9 minuta na parketu, 8 poena, 5 skokova za sada. Raniko 2 od 2. 10 poena prednosti imaju gosti. Nelson koji je umeđu vremenu zamenio Cvetkovića. Brown nije ni pogledao ka košu. Aaron Baines ga sada čuva. Rakočević, neprecizan pas. Nelson nije uspeo da stigne do ove lopte. Već 7. je izgubljena lopta gostiju iz Beograda. Raniko. Zavisi koju statistiku čitate. Ja. Prepelić, kretnja Ranika, otvoren šut za 3 poena, pogađa Raniko trojku. Vlada Vukojičić mislim da zove timeout. Na ovoj utakmici za sada bez trojke, samo 2 pokušaja šutu za 3, oba su bila neuspešna. Nelson. Brown je ostvario odličnu poziciju, dvojka se priznaje. Već 9 poena Eltona Browna. Rekli smo da Salin voli da igra protiv Crvene zvezde, izgleda Brown voli da igra protiv Olimpije. Raniko. Spustio se Aaron Baines na stranu lopte. Baines, brz okret. Koraci Baines. Koracima. Dobra defanzivna rotacija Majka Scotta, zatvorio je čelnu liniju Aaronu Bainesu i naterao ga na grešku. Nelson, Rakočević, izblokiran Rakočević od Klemena Prepelića.
Evo kontre za Olimpiju. Neverovatno. Dribla sebi u nogu. Dino Murić. Peti kontranapad koji je Olimpija upropastila. Savović, odmakao mu se Page, Savović koristi to. Imaće slobodna bacanja Boris Savovića, da problem bude veći po Olimpiju. Dylan Page je napravio već treću ličnu grešku. Za sada nikakav faktor na ovoj utakmici nije Dylan Page i nikako da pronađe onu formu koja je bio pre povrede nakon oporavka ovaj Amerikanac. Na drugoj strani Savović nakon onog skromnog početka, ne samo njega nego i kompletne ekipe, konstantno dobar i u poenima i u skokovima. Deset poena, 5 skokova. Boris Savović. Crvena zvezda vodi 34-23. Nelson šalje na liniju slobodnih bacanja Ranika. Vratit će Blažića i Salina u igru. Sašo Filipovski. Sašo Filipovski koji je bio u CSKA kao prvi saradnik Duška Vojoševića, a pre povratka na klupu Olimpije vodio je i rimsku Lotomatiku. Raniko pogađa prvo slobodno bacanje. Generalno jedan od najsigurnijih izvođača slobodnih bacanja. On je, kada smo već pomenuli Italiju, prošlu sezonu je proveo u jednom od najvećih klubova u istoriji ove igre u Evropi, barem što se tiče Varezea. Vareze koji je iznenađujuće najbolji tim u Italiji ove sezone. Dugo vremena su bili bez poraza. Armani Jeans ima jedan ogroman budžet. Da vidimo Eltona Brauna, pa Savović, ovaj put promašuje. Skače Baines, kažem, Armani ima ogroman budžet, Cijena isto tako ima veći budžet od Vareze, ali Vareze igra jako dobro za sad. Eto, toliko što se tiče osvrta na talijansku ligu. Dobar protok lopte, Blažić iz kornera, promašuje otvoren šut za 3 poena. Nelson traži loptu Savović, igra protiv Murića. Neprecizan pas, uspeo do lopte da dođe Igor Rakočević. Rakočević, Mike Scott iz driblinga, to su ti njegovi šutevi, ovo je promašio Savović. Nije ofanzivni skok, ali jeste novi napad za Crvenu zvezdu. Minut 20 do kraja prvog poluvremena, Olimpija na samo 25 ubačenih poena. Sa ovakvim procentima šuta dobro je da su toliko ubacili. Dotle dobacili. I evo novog faula, podigli su ruku i Salin i Raniko. Dva finca. Nema još slobodnih bacanja, Olimpija je lepo rasporedila faulove u drugoj četvrtini. Rakočević. Iskače tu Baines, Raniko pomaže na Brownu. Loše dodavanje Eltona Browna, Salin. Pa Raniko, potpuno sam Raniko, onda se predomislio, Salin i on promašuje. Mike Scott radi ovde posao za Crvenu zvezdu. Nelson. Nisu se oglasile sudije. Traži publika u dvorani, traži Raniko, faul u napadu. Poslednji minut je u toku. Rakočević namešta centralni pick and roll sa Brownom, puno prostora, lako je prošao Rakočević pored Bainesa. Ko će sad tamo biti upozoren? Evo još jednom prodor Igora Rakočevića, tamo sudar Eltona Browna i Dine Murića. Pokušao je tu Murić da izvuče neki faul u napadu. Mislim da je timeout sada zatražio Sašo Filipovski. I onda takav split dođe u Zagreb i
savlada jedan od najskupljih timova u Jadranskoj ligi. Ingoke u jednoj veoma zanimljivoj utakmici u šuterskom obračunu pobedila Radnički 88-85 i učvrstila se na liderskoj poziciji u jako zanimljivom meču u borbi za plasman na Final Four. Budućnost u Skoplju bolje od NZT-a 76-69. Široki u borbi za opstanak ostvario je važnu pobedu protiv Solnoka u Mađarskoj 75-69. Kolo gostujućih ekipa za sada. Blažić imaće 2 slobodna bacanja. Ruku je podigao Elton Brown, plus 11 ima Crvena zvezda. I imaće skoro pa pun napad Beograđani do odlaska na veliki 15-minutni odmor. Čim se ova utakmica završi, još jedan od derbija ovog kola, meč između Partizana i Cibone. U nedelju takođe uz direktan prenos na kanalima Arena Sporta Zadar Krka. U ponedeljak još jedno izdanje emisije u Obruču od 19 sati i 30 minuta. Gost je poznati košarkaški menadžer Miško Ražnatović. Ače, rekao je Kostić sve. Jaka Blažić za sada, loši procenti šuta, 1 od 2 slobodna bacanja, 10 poena prednosti za Crvenu zvezdu i napad za goste, koji kvalitetnom odbranom uspijevaju da ostvare ovu prednost u dosadašnjem toku utakmice. Napadi ne briljiraju ni sa jedne ni sa druge strane, ali mnogo bolja igra u odbrani Crvene zvezde. Rakočević, Radivojević, sve sam, promašio je Baines. Probleme Olimpije sa procentom šuta. Crvena zvezda je unutrašnjom igrom uspela da ostvari rezultatsku prednost sa kojom ulazi u drugo poluvreme. Prvi posed lopte je za Olimpiju. Blažić je u posedu. Dobro je, sada ćemo malo bolje vidjeti ono što se dešava na parketu Stožica. Bubnić nije nasao Subotić na fintu šuta. Baines je dobio udarac, treba zaustaviti igru. Dobra odbrana Crvene zvezde, tu se Baines žali na neki udarac, sad nije se najbolje vidjelo šta je u pitanju, ali čim je Baines maltene na koljenima, pretpostavljam da nije ugodno. Da vidimo šta je tu bilo. Zaista ga je žestoko udario Raško Katić. Evo moćnika u petorci Olimpije, pokušat će sa moćnikom Sašo Filipovski da nešto promijeni u ovom drugom poluvremenu. Rakočević, Subotić, Katić, okret uz čeonu liniju, promašuje Raško Katić, petljaju tu sa ovom loptom domaći, na kraju moćnik. Moćnik otvara šut za 3 poena Jaki Blažiću, ne pogađa iz kornera. Treća otvorena trojka koju promašuje Jaka Blažić u ovoj utakmici. Odlično mu je moćnik pripremio šut, ali ne pogađa Blažić večeras. 9 iz igre, pogodio samo 2. Katić za Nelsona, moćnik faul. Vidjet ćemo da li će pokušati sada da postoje Jana moćnika DeMarcus Nelson. Ako govorimo u prednosti u rasponu ruku. Nelson za 3 poena, ne pogađa Nelson koji može ovako komotno da šutira preko moćnika. Blažić u tranziciji, dobro trče nazad igrači Crvene zvezde. Zvezda i dalje bez trojke na ovom gostovanju u Ljubljani. Moćnik i dalje samo on u kontaktu sa loptom. Moćnik, jedan visoki dribling. Moćnik morat će da šutne, neće šutnuti Bubnić. Faul je napravio Raško Katić, bukvalno u posljednjoj sekundi napada. Treća lična greška Raška Katića. Baines promašuje prvo slobodno bacanje. Jedno od 2. I posle skoro 2 minuta igre u drugom poluvremenu, prvi poeni u nastavku. Na ubačaj iz igre još čekam. Da.
Nelson, čuva ga Salin. Koliko smo samo vidjeli driblinga u sopstvenu nogu na ovoj utakmici. Poprilično nekarakteristično veliki broj. Evo još jednom, ovdje čak nije bio dribling u nogu, nego jednostavno je pobegla lopta DeMarcusu Nelsonu. Moćnik, kretnja je Sasu Salina, Moćnik za Bainesa, Baines komplikuje, na kraju se ušunjala ova lopta u koš. Pet poena Bainesa. Nelson, Subotić, Rakočević nakon uručenja za 3 preko ruke, 3 slobodna bacanja. Zvezda i dalje bez poena u drugom poluvremenu, i dalje bez trojke na ovoj utakmici, ali 3 slobodna bacanja imaće Igor Rakočević. Ni njega šut ne služi onako kako inače ume na ovom meču. Promašuje prvo slobodno bacanje Rakočević. Drugi put precizan. Dva od 3. Moćnik. Salin. Stigao je tu Rakočević da se namjesti u defanzivnu poziciju. Baines petlja, gubi loptu, pravi faul nad Nelsonom. Druga lična greška Aarona Bainesa. U kadru Saša Filipovskog. Nelson pa Simonović. Rakočević. Leđni blok mu pravi Raško Katić. Probio ga je Sasu Salin, ističe vreme za napad. Katić će morati da šutira sa distance i da promaši, nije imao sreće. Isturila je ova lopta iz obruča. Muče se i jedni i drugi u ovoj utakmici. Da vidimo Bubnića, promašio je sve. Kako promašao Bubnića. Nekako između šuta od tablu i šuta na obruč, a završilo je ovako kako vidio. Gubi sada za malo loptu i Raško Katić, na kraju ona stiže do Rakočevića, Rakočević pogađa trojku, 41-29. Prva trojka za Crvenu zvezdu u Stožicama večeras, uglavnom ove šuteve kada u skoku primi loptu Rakočević pogađa ove sezone. Ostaje da leži Raško Katić. Nismo vidjeli dok smo pratili usporeni snimak šta je uzrokovalo ovaj pad Raška Katića. Izgleda da je dobio udarac u stomak, da je za trenutak izgubio vazduh. Žestoke duele vode Raško Katić i Aaron Baines. Voli Katić da podijeli po koji udarac, sada se namjerio na Bainesa koji ovako ne voli da ostane dužan. Blažić na polaganje i ovo je promašio, za sada nije veće jake Blažića. Nelson. Nekako ova lopta došla do Subotića, ali nema ni njegovih poena. Faul DeMarcus Nelson. Treća lična greška DeMarcusa Nelsona. Subotić je ovde promašio, pokušaj preko Aarona Bainesa, onda u borbi za loptu Nelson je faulirao Sasu Salina. Faul Rakočevića od lopte. Rakočević mora dosta da trči u odbrani da bi stigao Sasu Salina i zatvorio njegove šuteve za 3 poena. Još jedan faul do izlaska iz bonusa imaju košarkaši Crvene zvezde. Blažić s polu distance, izblokiran je njegov šut.
Rampa Marka Simonovića. Sada ćemo bolje da vidimo. Lopta za Crvenu zvezdu, koraci. Odličnu situaciju ima Crvena zvezda na nešto manje od 6 minuta do kraja treće četvrtine. Vodstvo 41-29, samo 29 poena Union Olimpiju u dosadašnjem toku utakmice. Tako da im ne pomaže to što su napadački najkvalitetniju ekipu u ligi limitirali na 41 poen. Simonović, težak pas za Saovića. Dobar posao Bainsa koji se tu ušunjao, Katić. Mora da šutne Rakočević za 3. Još jedna trojka. Još jedna trojka Rakočevića u trenucima kada niko ne može da pogodi. Rakočević vezuje 2 trojke i Zvezda ima maksimalnih 44-29. Samo 5 šuteva Zvezde za 3 poena u dosadašnjem toku utakmice, pod uslovom da je ova statistika tačna. Po ovoj koju mi imamo, Zvezda imala 1 šut više, tako da to ne pravi preveliku razliku. 14 poena Igora Rakočevića, 10 Borisa Saovića u gostujućoj ekipi. Ovde je Simonović faulirao na šutu Jaku Blažića. Ili Bainsa. Ovo je trojka Rakočevića od malo čas. Da, povlačio je tu Arona Bainsa. Dylan Page protiv DeMarcusa Nelsona. Prikucao je ovo Aron Bains. Plus 13 imaju crveno-beli. Nelson. Rakočević. Nelson. Lop pas za Raška Katića. Hteo odmah da poentira Raško Katića, ali nije uspeo u toj svojoj nameri. Vraća se Elton Brown, 7 poena, samo 1 promašaj iz igre, 2 ofanzivna skoka, pristojan učinak u prvom poluvremenu. Temo Raniko. Novi faul. Sada bi trebalo da budu 2 slobodna bacanja. Odmah je podigao Vukojičić Skota s klupe. Izlazi Simonović. Čuli ste, vjerujem, oficijalnog spikera. 2 slobodna bacanja za Jaku Blažića. Za sada 2 puta na liniji penala, 2 puta polovičan. Simonović je tu radio solidan posao u odbrani protiv Jake Blažića. Jeste Blažić ispromašivao dosta otvorenih šuteva, nešto što on u posljednja 2 mjeseca pogađa gotovo zatvorenih očiju, ali ipak i Simonović je tu odradio neki posao u odbrani. Tu su sada malo gurali se Saović i Dylan Page, ali mislim da bi sve trebalo da prođe kako treba. Tu Muhvić upozorava i jednog i drugog igrača. Nelson. Izlazi po loptu Igor Rakočević, dobro odbranu Bains, igra na Brownu, Rakočević je nadriblao i pogodio šut za serije Rakočević. Pogodio je 2 trojke. Sada i njegov specijalitet šut sa polu distance. Bains pivotira, faul Eltona Browna. Dohvatili su se tu malo Bains i Brown. Brown pokazuje da je dobio neki lakat od Arona Bainsa, da je zato tako odreagovao. Više rame nego lakat, ali dobro, prepričamo to žaru borbe. Pogađa Bains prvo slobodno bacanje. Devet poena Arona Bainsa. Razlika koja je tu negde oko plus 10 još od početka druge četvrtine.
Rakočević. Rakočević pokušava za 3, sada je promašio. Savović još jednom. 7. skok Borisa Savovića. 3. u napadu. Nelson, kretnja Rakočevića. Rakočević, koraci. Pokazuju sudije da je Rakočević pomjerio stajnu nogu. Nisam baš siguran, ali eto. Biće još slobodnih bacanja, faul Rakočevića nad Sasu Salinom. Pogađa Salin prvo. Od one trojke na početku nije utakmice uradio ništa. Promašio je slobodno bacanje. Tamo borba. Elton Brown, pored 3 igrača Union Olimpije, je zgrabio ovu loptu. Nelson, pravi mu prostor, Savović. Rakočević. Nelson, puno prostora, odmakao mu se Raniko. Scott, ofanzivni skok. Mike Scott, ofanzivni skok. Nelson. Savović. Brown. Brown protiv Bainesa. Brown, koraci Browna. Teško je pomjeriti Aarona Bainesa. Pokušao je tu ramenom Brown sebi da izgradi prostor, ali... Prazan hod sada Crvene zvezde, posle one serije koju je napravio Igor Rakočević od 8 vezanih poena. Mada s druge strane i Olimpija uglavnom poentira sa linije slobodnih bacanja. Baines, Blažić, akcija za Sasu Salina, Salin za 3. Evo trenutke Sasu Salina, evo Olimpije, 46-39. Tako brz izlazak iz bloka ima Sasu Salin koji je prije 2 godine, odnosno prije 3 godine u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo šutirao trojke 63% za finsku reprezentaciju. Timeout trenera Crvene zvezde Telekom, Adil Kojičića. Nastavljena je utakmica u Stožicama, Vuk Radivojević u igri. Brown se bori za poziciju protiv Bainesa, dobio je loptu. Brown 1 na 1, Brown, Radivojević, njegov karakteristični šut sa preko 8 metara, ali je promašio. Odavno Olimpija nije bila ovako blizu. Zvezda ubacila samo 10 poena u trećoj četvrtini. Vratit će uskoro Raška Katić u igru Vlada Vukojičić. Nije gledao Page. Nikome nije dao loptu Raniko, nesporazum njega i Page-a. Mogao je da šutira Raniko, odlučio se za pas na Dilana Page-a. Page je već krenuo na ofanzivni skok. Radivojević. Savović. Katić i Baines na niskom postu. Katić od tablu, vrlo dobar potez Raška Katića. 4 poena Raška Katića, 48-39, završnica trećeg perioda. Preuzimanje u odbrani Crvene zvezde. Blažić, Baines, greška u koracima. Ne, ipak je bio faul. Izvinjavam se, ranije je bio faul Raška Katića. Četvrta lična greška Raška Katića, bit će slobodnih bacanja za Aarona Bainesa.
Očekujemo slobodna bacanja bivšeg člana Ljetovus Ritasa. Baines Promašuje prvo. taman kada sam hteo da kažem da je značajno iznad svog ovosezonskog proseka. Više nije. Više nije, jeste i dalje, 5 od 7 sa linije slobodnih bacanja. Olimpija na visokih 78% šuta, bilo je do ovog promašaja Bainesa, drugi put je bio precizniji i prvi je dvocifreni igrač u ekipi Olimpije sa 10 postignutih poena, Aaron Baines. Radivojević. Savović. Scott. Katić. Opet na istom mjestu protiv Bainesa, okret Raška Katića. Kratak poluhorog. Kome faul? Dilanu Pageu. Olimpija i dalje na ovoj utakmici iz igre ubacila samo 10 šuteva. Četvrti faul Dilana Pagea. Olimpija, kao i u drugoj četvrtini i u trećoj, kasno izlazi iz bonusa. Rakočević, 2 na 2 sa Katićem, težak šut Raška Katića, Novi još jedan ofanzivni ofanzivni skok Savovića. Novi ofanzivni skok Borisa Savovića i još jedna njegova vrlo kvalitetna utakmica. Na putu ka još jednom double-double učinku. Salin, zaboravljen Salin, ne želi da šutira, ni Page ne želi da šutira za 3, sada je Salin sam, opet ne želi da šutira. Blažić gubi loptu, koliko komplikuju igrači Union Olimpije. Sačekat će sada košarkaši Crvene zvezde, ponovo imaju loptu do kraja perioda. Radivojević, Katić, puno prostora za njega, ovaj put je pogodio. Sjajna asistencija Radivojević. Prošli šut mu izašao, ima vremena. Raniko sa 10 metara promašio je Temu Raniko. Interesantna stvar da se u otvorenim situacijama za 3 poena predomišljaju igrači Union Olimpije koji obično sa plus 12 ulaze goste iz Beograda u posljednju četvrtinu izuzetno važne utakmice 16. kola ABA lige. Cvetković je počeo na playu. Mike Scott iz rollinga, težak šut za Majka Scotta. Cvetković, nisu uspeli on i Scott kombinovano da izbore novi napad crveno-belih. Kako se bacio za ovom loptom Mike Scott. 12 poena prednosti za Crvenu zvezdu koja tih nekih 10 poena plusa održava pa već dobrih 25 minuta. Blažić. Page. Neprepoznatljiv Dylan Page. Kada se sjetimo kako je igrao na početku sezone, ovo kao da nije isti čovjek. Prepelić, priznaje se ovo. 2 poena Klemena Prepelića, bit će i dodatno slobodno bacanje. Puno su preuzimali košarkaši Crvene zvezde, na kraju je ostao Elton Brown na Prepeliću. Page za 20 minuta u igri 0 od 4 šut, 3 skoka. I 4 faula. Neko za koga ste mogli da garantuje da ubacuje 15-ak, bilo kom. Prepelić 2+1. 52-43, Cvetković. Faul. Klemen Prepelić. Prepelić 2 od 7 iz igre. Blažić 2 od 11. Šta reći o večerašnjem izdanju Olimpije koja za 2 šutira 25%. Koja od 40 šuteva iz igre pogodila 11. Ali na putu je da ukrade na ovu loptu Baines. Još jedna vrlo kvalitetna odbrana Australijanca. Evo Miška, sjajna kontra. I evo prvih poena Dylana Pagea. Sjajan kontranapad Union Olimpije, malte ne bez puštanja su ovo odigrali domaći. Cvetković, Brown, Savović, ne popravlja Mike Scott, ali pravi još jedan ofanzivni skok, ipak gubi loptu na kraju. Novi kritični trenuci za ekipu Crvene zvezde. Preti ponovo Olimpija. Koliko je lopti na ovoj utakmici pobeglo igračima jedne i druge ekipe. Raniko, Baines, agresivno odbranu igra Cvetković, Prepelić, opet preuzimanje u odbrani Crvene zvezde, Radivojević je ostao na Dylanu Pageu, dijagonala, dan na šutu za 3 poena, Raniko prekratko, novi napad za Olimpiju.
Prepelić u ranoj fazi forsira Prepelić. Nekontrolisano, zaista. Potpuno. Nekontrolisan izbačaj Klemena Prepelića, imaju višak igrači Zvezde. Cvetković za 3 poena, pogađa trojku Aleksandar Cvetković. 10 poena prednosti, opet za... Nastavljena je utakmica u Stožicama. Temu Raniko, Prepelić. Uspeo da izađe iz bloka Vuk Radivojević, Blažić. Otvoren šut ima Page, nema njegovog pogotka, Blažić je došao do ofanzivnog skoka, forsira i Blažić, Olimpija igra loše posle ovih ofanzivnih skokova, ne uspeva da materializuje te lopte koje su uspeli da pokupe od svojih brojnih promašaja. Cvetković pa Savović. Jer na tu količinu šutnutih lopti morate nešto i da uhvatite u napadu. Scott Radivojević, promašuje i on. Baines za Page-a, spasio je ovu loptu. Evo možda prilike za neki kontranapad Olimpije, ipak ne smiruje Klemen Prepelić. Baines, Blažić pokušava za 3, još jedan promašaj Jake Blažića, 13. njegov šut, pogodio 2. Ne može se reći da ne pokušava Jaka Blažić, ali ga večeras zaista ne ide. Olimpija šutira 29% iz igre i pravo je čudo kako zaostaju samo 10 poena razlike. Daleko od nekog svog uobičajenog šutarskog raspoloženja Crvena Zvezda, oni imaju 44% šuta iz igre na ovoj utakmici, izgubili su 14 lopti i lagano vode. Vratio se Salin. Radivojević sa Brownom 2 na 2. Sada Mike Scott spušta za Eltona Browna. Brown probio se, Scott promašio zakucavanje. Imaće 2 slobodna bacanja. Bilo bi vrlo atraktivno da je ovo uspio da zakuca Mike Scott. Ovako, kraj utakmice za Dylana Page-a. Još jedan njegov meč za zaborav. Nije ni svestan da napravio 5. faul Dylan Page. Evo još jednom Scott, naskok na 2 noge. Nije bio toliko jak faul, jednostavno je Scott promašio zakucavanje. Mike Scott, najatraktivnije zakucavanje u ligi prošle sezone. Pamtit će ga opačak. Mada, ajde, da li je to ili... Coleman Collins preko Davisa Bertansa. Pa eto, tu je neka borba. Da. Dva od 2, Mike Scott, njegova 4 poena. Zvezda je ponovo na plus 12. Raniko. Faul Cvetković. Da vidimo još jednom taj moment. Bubnić. Nova lična greška Aleksandra Cvetkovića. U razmaku od svega nekoliko sekundi 2 faula mladog reprezentativca Srbije. Njegova 4. lična greška. Ne, ali evo, sad oficijalni spiker kaže da je Savović napravio faul i jeste, videli ste na osnovu usporenog snimka. Salin. Sve je promašio Sasu Salin. Olimpija ne može da pogodi olimpijski bazen večeras. I onda faul Salina na drugoj strani, bit će slobodna bacanja za Radivojevića. Ovdje je posao napravio Mike Scott malo čas u pokušaju da izblokira šut Sasu Salina, natjerao ga na ovaj airball. 2 slobodna bacanja za Vuka Radivojevića. Četvrti promašaj iz ukupno 14 pokušaja košarkaša Crvene Zvezde, a drugi je Vuka Radivojevića, on je na 2 od 4. Gledati borba, rekao sam, za opstanak. Zadar se prilično pojačao u ovoj pauzi. Imaju sutra meč protiv Krke, naravno direktan prenos na
našem programu. Ukoliko Zadar uspije da uveže neku pozitivnu seriju, možda se i oni uključe u ovu borbu za sredinu tabele, zašto ne i neki izlazak u Evropu. Raniko pa Bubnić. Baines pokušava za 3 Raniko i pogađa trojku. Šesta trojka Ljubljančana. Druga za Temu Ranika. Vidite procenat šuta za 3 poena. I Zvezda je na 30%, ali duplo manje pokušaja. Brown protiv Bainesa, opet Elton Brown, što mu je sada svirano faul u napadu. Sklonio je, barem ta je signalizacija sudija, sklonio je desnom rukom Bainesa na ovom prodoru. Evo ovo, vidite. Posle dobrog prvog poluvremena Eltona Browna, u drugom za sada ništa od Amerikanca. Raniko ubacuje loptu u igru. Pozorišna atmosfera u Stožicama. Baines gradi poziciju. Baines pogađa poluhorov. 12 poena Aarona Bainesa, 12 Temu Ranika. Njih dvojica su najefikasniji u Olimpiji, koja ponovo ima jednocifren zaostatak na polovini četvrte četvrtine. Katić, Radivojević, Raško Katić, ispada mu lopta, ali pre toga bio je faul koji je napravio Temu Raniko, koji se sada teško miri s ovom odlukom sudija, tim pre što će Katić imati slobodna bacanja. Ne može se zaista iz ovog ugla vidjeti da li je Raniko pogodio po rukama Katića ili mu je čisto izbio loptu. Ne preostaje nam ništa drugo nego da verujemo sudijama u ovoj situaciji. Promašuje Raško Katić, prvo slobodno bacanje. I drugo. I opet otvara neku nadu Union Olimpiji. Raniko, ostao je tu Saović, Prepelić, iznudio je faul Majka Scotta. Brz prvi korak Klemena Prepelića. Biće slobodnih bacanja posle ovog faula Majka Scotta. Prepelić siguran. Olimpija generalno jako dobra sa linije penala. 17 pogodaka iz 22 pokušaja. Možda i jedina pozitivna stavka u njihovoj igri. Evo sada ofanzivnog skoka Aarona Bainesa. 58-51 vodi Zvezda, ali napad za Union Olimpiju. Zastupni tu blokovi za Ranika, ali izgurao ga je Katić na 10 metara. Raniko za 3 poena, ne pogađa. DeMarcus Nelson. Pa onda faul Klemena Prepelića. Užasno loš faul Klemena Prepelića. Olimpija je ispunila bonus i daje poklanja, bukvalno slobodna bacanja. Daje šansu za lake poene Crvenoj Zvezdi, nešto što je potrebno gostima iz Beograda u ovim momentima. Previše otvorenih šuteva za 3 poena je promašila Union Olimpija da bi se nečemu nadala u ovoj utakmici. Da vidimo da li neko u Crvenoj Zvezdi može da veže 2 pogotka sa linije slobodnih bacanja u drugom poluvremenu. Očigledno da ne može. Promašuje i Nelson. Jedno od dva. 59-51. Temu Raniko. Pokušao je tu Baines da napravi blok, ali dobra odbrana DeMarcusa Nelsona. Prepelić, Bubnić, Raniko. Iz igre 2-2. Bubnić za 3 poena. Nema pogotka. Mike Scott, defanzivni skok. Igor Rakočević. Rakočević traži da se obriše lopta.
3:53 do kraja utakmice u Ljubljani. Sašo Filipovski na početku sezone Olimpije gajila ambicije da i sledeće sezone igra Evroligu. Posle eliminacije iz tog takmičenja Filipovski izjavio da bi uspeh bio i Evrokup. Stigla je nekako ova lopta do Raška Katića, priznaje ovaj put ličnu grešku Temu Raniko. Na liniju slobodnih bacanja će ponovo Raško Katić. Katić je protiv Zadra imao velikih problema u šutu sa linije slobodnih bacanja, gde je od 6 pokušaja pogodio samo 1. Sada pogađa. Mini timeout drži Vlada Vukojičić tu Nelsonu Scottu i Rakočeviću. 1 od 2. 60-51, 3:40 do kraja utakmice. Raniko, kome dati loptu? Prepeliću preko ruke za 3 poena. Salin ofanzivni skok. Raniko. Kretnja Sasu Salina. Baines protiv Raška Katića. Lična greška koju pravi centar Crvene zvezde. Katić je u ovoj dvorani osvojio i šampionski prsten Jadranske lige, tada u dresu Partizana u finalu crno-beli su savladali upravo ekipu Olimpije i veoma značajnu ulogu generalno gledano u toj sezoni imao je Raško Katić. Očekivalo se da će Nathan Džavaji biti prvi centar Partizana, ali po minutaži to je bio momak koji je sada završio ovaj meč. Baines promašuje prvo slobodno bacanje. Olimpija je na putu da šutne 30 penala na ovoj utakmici. (60-52) i dalje samo 14 pogodaka iz igre Ljubljančana. Ima veze naravno sa odbranom Crvene zvezde, ali i sa lošim šuterskim raspoloženjem domaćeg tima. Rakočević, vrlo loše dodavanje Rakočevića, Bubnić izblokirao ga je Savović. Još jedna propala kontra Olimpije i onda Salin pravi faul na Igoru Rakočeviću. Šalje na liniju slobodnih bacanja najefikasnijeg igrača na ovoj utakmici. Četvrta lična greška Sasu Salina. Bespoštedno se igra, vidite i tu ogrebotinu na licu Sasu Salina. Tvrda je utakmica, bodovi itekako znače jednima i drugima. Pogađa Rakočević. On je održao Crvenu zvezdu u plusu u trećoj četvrtini sa onih njegovih 8 vezanih poena. Ovo je njegov prvi pogodak još od tada. 18 poena prvog strelca ekipe iz Beograda, 60 pomognu top 16 fazi. Najveće šanse imao Partizan, ali poraz u produžetku protiv Bamberga ih je koštao prolaska u top 16 fazu. Olimpija je ostvarila 3 pobjede, nije bilo dovoljno za drugi krug, Cedevita je bila u zaista teškoj grupi. Imali su i oni 2 pobjede, nanijeli su prvi poraz ekipi Žalgirisa u Euroligi. Savladali su i Kahu Laboral, koja u posljednje vrijeme igra fantastično. Ali eto, to je bilo to. Recimo onako solidan umjetnički dojam, ništa više. Faul od lopte pravi Mike Scott i daje 2 slobodna bacanja Klemenu Prepeliću. Treći faul Majka Scotta iz belgijskog Charleroi je stigao u Crvenu zvezdu. Zamenio je Morisa Almonda. Prepelić 2 od 2. 62-54. Zvezda će verovatno sada početi da troši vreme da igra dug napad.
Nelson, Savović, Rakočević. Nelson igra 1 na 1. Slobodna bacanja za Demarkusa Nelsona. Idealan scenarij za Crvenu zvezdu. Sačekaju se posljednji sekundi napada, prodor, slobodna bacanja. Recept kako se čuva ova prednost. Nelson prošli put polovičan sa linije slobodnih bacanja. Sada prvo pogađa. Igrao je evroligašku košarku. Nelson 2 od 2. 64-54. Raniko. Utrčavanje Salina i njegovi poeni. Prvi šut za 2 poena Sasu Salina na ovoj utakmici. Ukupno 9 poena. Mike Scott pa Demarcus Nelson. Rakočević. Lob pas za Brauna. Braun je ostao u mismeču protiv Klemena Prepelića. Puno faulova, puno slobodnih bacanja u završnici ove utakmice. 4. lična greška Klemena Prepelića. Možda ne bude toliko loše za Olimpiju. Eltonu Brownu slobodna bacanja nikada nisu bila jača strana. Tu negde na 55%. Promašio je prvo. I dalje na 7 poena iz prvog poluvremena Elton Brown. I ostaje tako. Drugo. Minut 45 do kraja utakmice. Raniko je ušao u kontakt, bacio ovu loptu. Kontra na drugoj strani. Savović, bit će 2 slobodna bacanja. Koliko faulova. Gotovo da nismo vidjeli napad u četvrtoj četvrtini bez faula. I nije ono što umemo da primetimo i da sugerišemo da sudije sviraju sve i svašta. Ovo su sve zaista čisti faulovi. Savović je jedan od najkonstantnijih zvezdinih igrača u ovoj sezoni. Još jedan double-double učinak. 13. poen Borisa Savovića, 12 lopti je uhvatio na ovoj utakmici. Racionalan je bio i u šutu. Uz Rakočevića sigurno najzaslužniji za sve izvesniju pobedu Crvene zvezde. Raniko. Lopta za Bainesa. Sjajna blokada Savovića. Sjajna blokada Savovića, jedan od rijetkih atraktivnih poteza u ovoj utakmici. Scott izblokirao ga Bainesa. Kakve dve rampe. U utakmici u kojoj smo gledali promašaje, dribling je od nogu i alley-oop, neće ni to proći. Prepelić nije pogodio za 3. Ne može Olimpija da pogodi ništa. Večeras posljednji minut utakmice, Zvezda pred vrlo važnom pobjedom. Faul Bubnića nad Rakočevićem. Evo prvo sjajne rampe Savovića. Krenuo je na zakucavanje sa dve ruke, a onda Scott kreće jednom rukom. Kakvo, u najvišoj tački Scott ima izuzetan odraz. Nije prošlo. Na liniji slobodnih bacanja prvi strelac ove utakmice Igor Rakočević. Zvezda će i drugi put ove sezone pobediti ekipu Ljubljanske Olimpije i kao što je Edin već konstatovao, ostvariti izuzetno značajnu pobedu, naročito kroz prizmu poraza Cedevite. ...20 poena Igora Rakočevića, 67-56 za Crvenu zvezdu. Ostaje da vidimo konačan rezultat ovog meča. Raniko i Mitrović je ušao u igru. Raniko i ovo je završilo na prvom obruču. Troše sada sekunde
košarkaši Crvene zvezde. Neće praviti ni faul igrači Olimpije, sve je rešeno. Crvena zvezda iskontrolisala utakmicu u Stožicama. Rakočević za 3, Pogađa i ovo. Ubjedljiva pobjeda Crvene zvezde, 70-56. Nije se umiralo u ljepoti, daleko od toga, ali Zvezda je došla po ono najvažnije, po pobjedu, i to je uspjela da ostvari u ovoj utakmici. Evo samo da vidimo konačan rezultat. Bubnić promašuje, dakle 70-56.